Si mami jatuh. Aduh. Aduh, papi pusing nih. Aduh. Halo guys. Halo guys, balik lagi sama aku Farel Taqi. Kali ini aku pengen main ondel-ondel nih teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Farel Taqi. Ondel-ondel mau joget-joget nih. Teman-teman mau ikut-ikutan nggak? Ondel-ondel mau joget nih. Ayo, Farel mau joget-joget katanya. Yuk kita joget. Yuk kita nonton ondel-ondel Nyanyi. Yuk kita garap ondel-ondelnya. Ondel-ondel orang-orang boy. Anaknya gigil-gigilan say. Mak bapak ondel-ondel ngiri ser. Ngarap pengantin disunatin ser. Goyangnya asik dipedutan. Yang gigil-gigilan. Plak-plak-plak-plak gendang nyaring di tempat. Yang miring nendang pada surang-surang. Tangannya sliding kepala ondel-ondel. Rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejik kakak krak. Kepalanya ribah kobaran pun. Yang nyari balik kepikiran. Siramin aja merambut. Kebak-kebak-kebak gendang nyaring di tempat. Miring nendang pada surang-surang. Tangannya sliding kepala ondel-ondel. Tarik batuan rambut kebakaran. Si mami jatuh. Aduh. Aduh, papi pusing nih. Aduh. Ya rambut papa copot tuh. Tapi sih sudah tua. Aduh, encok nih papa. Nah, tenang. Ya udah dulu ya teman-teman. Dulu capek joget mulu. Iya teman-teman, balik lagi. Ya udah ayo. Mami mau tidur. Jangan lupa ya teman-teman, Di like, di-like, share, di-share, dan komen. dan jangan lupa di-subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis. Oh, Nah, dadah teman-teman. dadah teman-teman.